Жаңы костюм алдым. Койчу. О, өлі қымбат екен деп қой. Я опаздываю на свадьбу к другу. Это единственный костюм, у меня другого нет. Вы понимаете, что? Может, поедем, новый купим сейчас? Нормальный болып тұр, бро. Бұларына ішенгендер 1000 сом алға. 1000 сом алға. Аласың ғой. Қаяққа барғанда? Қандай алтырсың? Не анша дәрін алғансың? Клиенттер кетті дәрін алғансың? Життер, ти татыны көрдіңдер? Сен тат үшін ушунча дайындан олдың ба? Жоқ, ай. Ал сен қарабайды доске. Ан жігіттің машинасын көрдің беле? Бизчи, бұл жашоодо андай машинаны жууп жүрүп өтөбүз только доске. Мен аға даярданған жоқпын доске. Просто бүгін мен ордума чыкмак да, мен башка свиданияга кетмекмин. Байкай. Кетиресиң да доске. Алтуха. Ау. Сен хатикосың ба? Жоқ, неге? Эмне жанаттар берер? Хозяин күткөн хатикода отурасың. Олик, ти тату жумушка чыга бүгүн? Ануга элексиң ба? Жоқ, эмне болуп тур? Ал болду, биздин мойка иштей калбады. Сен аны каяктан билесиң? Билбейм эми, түндө жазыптыр мага. Эмне деп жазып? WhatsApp'tan. Бүгүн күйөөгө кетип атты, кызды атысы болот деп. Эмне бизге айткан эмес аны? Билбейм, мага эле айткан жок. WhatsApp'tan жазды. Сен мунун баарын каяктан уктуң? Мен ойлоп таап придумать этип койгон жайым бар го. Ушунта тамашалайсың бе? Эми сага баары бир го, чыгабы чыкпайбы күйөөгө. Сенин аялың бар да. Анын өзүнүн жашоосу бар. Ооба, менин аялым бар. Бирок каякта жашайт экенин билесиң? Билем. 8-микрорайон, 47-квартира. Точнобу? Ой, точно билбейм да, аяктан билбеген элем, чогуу жашамакпын. Андан көрөкчү сен иште, бүгүн мой иштеди, сен элесиң. Давай, хатико, давай, вперед, давай иште. Иштели, давай. Машиналарды чакыр. İşte gelsin. Эй, азыраак чу. Базар. Кандай экен? Не иште кычырып алган турбайсың бе? Айтпа. Костюм кийсе эле өзгөрүп калып турбайсың сен, башка адам болуп. Жөнчөй, ошол эле алтынбекмин мен, эме? Ай, футбол кийсең да ошол алтынбектин демексиң. Өзгөрүп калсың деп атпайбы? Улан мен комнатада жашап турайын да, квартира алганча. Мойкагабы? Конечно, каалагандай жашады Алтуха. Чоң рахмат билем. Как раз эме издеп аткам охранник. Ой, нең жаман шакал элесиң, Мен сен жаша деген жокмун, шакал деп эле кой. Мен сен жаша деп кыйнаган жоксуң, өзүм жашайм деп атасың. Тим эле костюм кийсең эле өзгөрүп каласың ар тим эле. Жок, өзгөрбөй эле, просто мунтуп атпайбы, галстукчу. Эй, галстук бул эметет, мода, нормальный иштек, мунтпайт. Точно? Давай, охранник, эрте кел бүгүн түндө. Давай. Тату? Тату?
Тату токтосоң? Ой, кечиресиз. Мага жарашабы жарашпайбы жүргөн турганыңды түшүнүксүз көздөр менен карашабы карашпайбы типа карасаң тигине тигиде тери баратпайбы катуу жини келип эмнеге сайгысы келгендей денеме анын тагдырын урдап алып рахаттанып жаткан жерим жок дегиле азыр мына 28-демин өнүгүүнүн түбү көрүнбөгөн деңиздемин кээ бир кезде келес одой жалкоолордун жайлоосунда ийгиликти мен издедим press play move your body let's lay I will give you stressless day түшүнгөн жокмун бирок жетти деген кездердей hey press play move your body let's lay I will give you stressless day түшүнгөн жокмун бирок жетти деген кездердей hey press play move your body let's lay I will give you stressless day түшүнгөн жокмун бирок жетти деген кездердей hey press play move your body let's lay I will give you stressless day түшүнгөн жокмун бирок жетти деген кездердей Аслабек кечирип койчу. Адашып кетме. Алтуха, мен сага айтпадым беле шеф деп айтып жүргөн. Ооба, кечирип койчу. Экинчи айта алмайды кой. Бүгүн сенин биринчи эле күнүң. Ооба. Бүгүн точно билинет да, мен сени жумушка аламбы же албаймбы. Мондай джип айдап көрдүң беле? Жок. Айылдан тракторлу айдачумун. Колхоз. Бул деген джип да каякта трактор. Бул машина страховкада. Бирок страховкада деп ар кимди каккылап сүзгүлөмөй жок, Жок, кимди сүзмөгүлөм. Анан кийин Алтуга шеф дегенди унутпа, макулбу? Макул. Бишкекте ушундай понтторду жакшы көрүшөт. Хорошо. Всё, анда кеттик. Отыршы. Алтуха, бүгүн аябай кыйын күнү да туш келди да сага. Бүгүн бизде толтура договор контракттар бар. Жана ошондой эле бир 2-3 бизнес партнерлорго жолугабыз. Могу остановкага токтосоң? Азыр как раз бир бизнес партнерго жолугайлы. Привет, Зай. Как дела? Блин, дорогой, ты что так долго? Да вот он виноват. А это твой новый водила? А как тебя зовут? Алтынбек его зовут. Ну я же не тебя спрашиваю. Я новый шопур шефа. А он мне нравится? А он тебе не должен нравиться. Алтуха, бар кайдачы? Жарайт, шеф. Слышишь флоу, ведь в так танцуем бодро. Че, за встречу выпьем, да? Давай. Алтуха, бизмен ичип койчу. Жо, шеф, мен за рулем мында. Алтуха, мен менен жүргөндө проблемалар болбойт деп айтпадым беле? Давай ал ич. Мас болуп кайта ойнайық шеф. Эй, смело, ал бер деп атам мен сага. Ич давай. Эй! Сен не жиндисиң бе? Не ичип атасың? Шеф, сөзүңүздү айтпадыңызбы ал деп? Мен сен иштесем эле иче бересиң бе? Сен миң иштейби? Же көкмесиң бе? Мага сага окшогон алкаш водительдердин кереги жок, уктуңбу? Все, хорош над ним издеваться. Я сам знаю, что делать. Поняла? Тур, чыкчы.
Строительная компания Top Construction. Приобретайте квартиры в новых домах по доступным ценам. Спешите приобрести элитные квартиры в новых домах в зеленом районе города. 6-й микрорайон и жилмассив Гокджар. У вас есть возможность обменять ваше авто или вторичное жилье на новую квартиру в элитных домах. Приобретая квартиру в наших жилых домах, вы получаете подарок MacBook Pro или iPhone 12 Pro. Урод конченый. Баран недоделанный. Сучка десем. Эй, прикинь, мен маяқтан тамақ ашынан бері, арағынан бері алып берсемші, 10 номер келсем, нет дейді қой. Эй, она мне по факту обязана. Алтуха, жаңа мас болып дөдіргендеріме көңіл бұрбай, Мындай болар еді. Жүр андан гөрі кейінгі партнерларға жалғас. Шеп, Входтан проблема болбойбу бизде? Алтуха, мен жүргөндө каякта проблемаларды айтпачы. Проблема болсо дагы акчамен чечип алабыз. Жо, эми фейс контроль, киргизбей койсочу. Сени киргизбей коюш мүмкүн. Мен кирем по-любому. Мен красавчикмын. О, конечно, киресиз. Эмнеге биз кирбей калдык? Вы проходите, ваш друг не проходит, извините, к сожалению. Сиз тааныбай калдыңыз окшойт. Я его не знаю. Охрана, разберитесь. Не пускать. Алтыха, братан, сен ми? Беку сен ми? О, братан, сборда чогулбадык. О, кандайсың, эй? Жакшы, братан. Келсең, братан, сүйлөшөлү. Эй, эмне досторуң бизди киргизбейт атат? Братан, досуң жан жасап атпайбы? Ичи алган экен болбойт дагы. Эми бул мен досум эмес деп кой, шефим деп кой, бирдеме кылып киргизип кетсең жакшы болмок? Братан, артта чорный ход бар, ошоктан киргизип кете алам, бирок досуң өзүң карайсыңбы, братан? О, өзүм ишине жооп берем, бирдеме кылып киргизип койчу. Макул, братан, азыр көрөлү. Айтчы досторуңа. Девчонки, сейчас дальше в караоке-клуб поедем. А потом дальше больше. Алтуха, кандай екенсіздер? Дальше больше қылай, да? Алтуха, шеф, дечі шеф. Соқ қалмай қалыпты. Барғам келейінші, солап келейін. Дос, қолы өдір қосын ба? Ты тут один, может меня угостить? Дос, соңғызға да бір кола көтер қойшы.
Бол, түш жақын шеф. Бол, дем, түш жақын шеф. Бол. А я тебе говорил, что зайду. Охрана, соберитесь. Шеф. Шеф. Қайдайсың? Үйге айдайсың. Алтуха. Рахмат саған досым. Қанша жыл болды сендей дос іздеп жүргенім. Мен жанымдағылар болса. Ақшаң болса доссың, ақшаң жоқ болса лақсың де. Алтуха, жемне караокеге барып жырдап қойайлы. Жоқ, үйге айдайын бұл шеф. Belgisiz sezim ornop, men жүрөм seni oylop. Koydun ko жүрөк козгоп, sen dagы meni коштоп. Жүрөгүмдү ээлеп алдың, кучагыңа бөлүп алдың менин ардагым, сүйүп жанамын. Бекем турам алтыма, жетим сүйүп багыңа, сен бар болсоң моюн сунбайм кайгыга бага. Эркелейин эрмек болуп дайыма, эч кетпеймин эми сенин жаныңдан, эми билдим сен